Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka office jong deputy commissioner ko West Khasi Hills district hakalai photre uya yong arajar phosan class samik mobile tablet shaki khanna school ki bidang puli ka class 11 hakikat ndrutli school ki bidang hapo upur sam jong ka West Khasi Hills district liba chief minister students digital learning aid scheme hakajingalang bala sami ki mobile tablet UMD jong nong ston ba Gabriel walang lolong kumukong san harengkat kajingan lang jong ki additional deputy commissioner jong ka West Khasi Hills district bakin thop yu ba viswet berba HK thaba USP ka West Khasi Hills UBD marak kinohikai bagi kena school. Kiu haris ini miran kam invest jika klik ke sini, saya kata tadi. Bonsin ka klik jungi invest, hai invest bon larang yo ka tablet yang perkat sebab baik Malaysia ke kot lasan sebab penduduk kami ka klik lagi wei beri jadi baniya tak tu. Dah tu ka main ka klik ke jungi invest hai. Invest ka main tu pi ban kiu haris ini invest ka main tu jungi ban sujud kum bo haka Pyrthei Stad kita artificial intelligence. Hak bangga bagi di dalam pek yang dijithok di beliau termau bah. Yang pek yang dijithok bagi thok Lade. Katung lah thok away disebut kalau tang kekambut tu. Harga yang bagi pek yang dikatakan. Bersama mereka, learn mereka sathok hi Lade. Pilih mapilih menolongi artificial intelligence Lade pinthok. Omlay pinjupay na puto kata, ngarepay na ko sa yet sa nagiway berikan. Aku ambil long kinong thok je lagi. Tapi thok akan nanti kepada bahkan siapa pun boleh kerja ni macam ni. Invest your mind kata dari kodon kan.